Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 33. May aplikar mo't daytoy kada kayo. Masapol nga ayatan ti tunggal lalaki ti asawa na akas iti bagina. Masapol mo't araaman ti tunggal babae ti asawa na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Mare, kita na sino day ta bumabati ta tricycle. Ni bakit susing day tamare? Adda kaduan ang nakapuraw a babae. Iso day ta tiners ang mga iwan kunkwana. Pilay mo ni bakit susing? Naatake nga road, isong agpilay-pilay. Ayun anya. Kitaam. Mabain at tumalyaw dito ayan ta. Pudno gayam di bagbagam ana atake. Iso asaanan arumrumwar di tabalayda. Itala arimwar, tanapan nagpa-check up. Nagnaaklaeng iti mano nga addang, ngematon adagos ti bipik, Michelle. Wen anti, iso aliklikan nyo kumati ma-stress. Kasano asa anak ang ma-stress? Ay, nagadumanan dagiti chismo sa ditasangwanan ti balay. Ay naantibay anyo laeng ida. Anyaman nga tanti bagbagada kanyak. Uyawendak manan gapo iti kastoy alanghak. Agrelax kayo kadilaeng anti. Tamadamdama, patumaran kayo iti agas. Tapno bumabati bipiyo. Sige man, balasang ko. Tani, pimartak manan ti pitik ti pusok. Kumusta nga ni misis mo, paray? Inyala ko ni tiners sa mga sikasukan ko na paray. Nasaya at ano kasta? Kaintap no adakad kadwa na ijibalay. Kasta batan, nga damang kadwa ken ko na numapan nagpadoktor. Kasta paray. Takasimat no may sakit din ijay. Imbaga ta dati ka nakaka-nurse. Kat isun tikad kadwa na ita ijibalay. Talaga narigat matikas siya napasamak ken ibakat mo niya. Sapay dandan ni pay kuman ag-retire. Isumat din ti pan nakaatake na. Wan nga rod paray. Iso asika, an nadamday ta salon at mau. Isardeng munta aginom ken agsigarilyaw. Kumusta tirik na bakit? Kastoy lata ngumato lata ti bipik. Isong rutin niya wag kanyak ni Michelle. Stress ka no ti makagapo, no apay akas to eh. Kanya yati pa kais stressam. Dagitaman ka aroba at chismosa. Bayam lang ida, maumadan tulat ta. Anti, uncle, agawid akon. Agyaman na ka, Michelle. Masapa aktumanan inton bigat. Ngam no ada emergency, awagan daklat ta O sige, Michelle. Mare, rumwarin juniors di tabalay da antina. Agdamagdaman. Sikan a. Sige nga ron. Ma'am, si kagayam ti nurse ni Manang Susing. Wan manang. Anya nga min ti sakit ni Antem, ma'am. Adda ka di cancer na? Nagkunang adda cancer na. Ay, sige, panawan kayo pa'y dito eh. Tila ibagbagayo mat. Nangag mo, Mare. Na. Pada na matlaon dyan, tinasuplada. Anti, nagmayat ti singising ti init. Wen nga rod. Ala, umay kayo. Mapantayo ag walking ijerwar. Tapno makawat-wat kayo. Ay, kayat ko kuma. Ang adan tuman na dagiti chismosa dita. Siyak tuman ti pag-iistoryaan da. Ay na, anti, api ngamin apa-apekto kayo kadakwada. Kasano? Kitaan dak. Sadan to agkakatawa. No siya, labsak laang ida. Saan ko ida kasarsalita? Ay, ang
Talaga akayat ko ti ag-exercise. Ala, rumor tayo, auntie. Bayan nyo dagita at chismosa. Umay ka, Maricora. At da ipakitakan ka. Anya dayta? Kitaam na asino ti magmag na igid ti kalsada. Ni mat bakit susing dayta? Kaasimatan niya. Agbangki-bangking ti panagnana. Kat na stroke nga road. Ay, kasta gayam no maatake ti may sa ataaw. Nay, ti malyaw. Nakita na tan, Mare. Apay ko ma, mabain kaya. Ibaganan to man na pag-istoryaan ta. Kapudno mo ngamin. Ay, sayang. Naglaing ang maestra. Ang binaybayan na magtisalunat na. Michelle, umunagtan iti balay. Ape, auntie, nabanog kayon ang magmag na. Kit-kita undak manan dagiti chismosa. Awanda magdita pagtugtugawanda. Nakitak ida iti tawa. Ala, umunag tayo nga rudan, auntie. Wen, ijaya kun unag ti balay nga ag-exercise. Nadamag mo ka din, Maricora. Aga po iti pan nakaatake ni Bakit Susing. Nagbabain di asawa na ang maestro matlaan. Nangag ko daytan, Mare. Ay, naudi kan ay ti damag. Aya, Katuan, ubing ka no di babae ni Sir. ay, kun ka. Ay, talaga mapasamak ti kasta, Maray. Asino ay mat ngamin ti makaanos, no ti asawam kat na atake. Di kaslawan rik na daytan. Katuan. Anyay ka no tinagan di babae ni Sir. Tsaka mo ah. Si potak man kit day. Ama ano kala at ama sabat ko ida. Apay paray. Adamet agwarwaras adamag. Nata kano babae. Anya, Ubing kanumat di babae. unay mo't day tadamagan. Diyak pa'y pulos pinanunot kan inaramid ti agbabae. Ano nga min dagiti chismosa paray. Wan nga rod. Ti dakas na. Ang mga numaidanon kan ni kumari dayta. Ay kumaron at sakit na no kasta. Day tamat ti pagdandanagak. Ang podno ka din nga ta babae. Sikamot pare. Uray ka di sikakat mamati ka dita. Pamirdi la dayta. Sa bagay, talaga mo't adyak mamati ang maaramid mo dayta. Tanasinput ka, paray. Narabianak man ang anagawid bakit. Ado nga min, nagitiin guide ko nga UGT. Nangan ka ka din? Wen, inawis dagiti padak at teachers. Nangan kami ni Jerwar. Mala, inakpaya ginanaba kahit. Nagbalbaliwan ti asawak. Gapo siguro iti kastoy akasasaad ko. Pudno nga ti mangmangag ko. Nga adda babae na. Nagsakit matan. No pudno akas ti aramidan na. O, auntie, oras manin ti pa nag-exercise yun. Adaman pangibaunakan ka, Michelle. Sa dino, auntie? Ing kasi iman ni uncle mo iti pagisursuruan na apagadalan. Apay, auntie. Suspetsak ngamin nga adda babae na. Ay na, mamati kayo mat kadagiti chismis. Ha, ay, amumot gayam ti may papan iti dayta at chismis. Ay na, auntie, mangmangag ko dagita asayang guseng. Ngamjak pagarupan ang mamati kayo. Saan ka di arumbeng amamati ak? Auntie, nasingpet ni uncle. Man nakimisa. Patsik adi na maaramid ti agbabae. Pagtalnaan nyo kumati panunot yung auntie. Saan kayo nga agpanunot iti madi ang makadadaal iti salon at yu? Mare, adda talaga babae ni Sir. Apay anak ko nam ti kasta, Maray. Kasano? Kanayon ang marabyan nga agawid.
Sipsiputam? Ay, katwan Pasaray pasado alas 9 na sumangpat. Kasano nga, ma'am? Ay namare, mangmangag ko ti uni ti lugan na. Aya? Iso asika, bantayam nila kay mo. Ang mga nagbabae mo. Padasen na. Saan ka nagawid, Michelle? Pinak pinagawid ni auntie, uncle. Awan ka nung amin ti kadwana dito balayo. Kanayon kayo kanung amin amarabyan nga agawid. Isagsaganaan mi nga ti school activity mi. Ket, kumusta ni Antem? Ay na, uncle. Saan lata bumababa ti presyon ti dara na? Anya? Adun sa ngamin unay ti pampanunutan. Huwag nga rod. Ang awan matirumbang apagproblemahan na. Adamat kwarta na apagpaagas na. Kwa ngamin, uncle. Gapo siguro kadagiti agwarwaras adamag. Anya? Adda ka no babae yo, uncle. Anya kat dagitan aya chismosa. Kasaan dalata sumardeng. Iti da ito nga edad ko. Mapanunot ko pa lang ti agbabahay. E din po ta masakit ni Antem. Pare, agyaman na ka. Adda ka nakilugan na ka nagawin. Narigat taglugan itang oras ka. Di ka madanagan pare. Itulod ka balayaw. Ay, agyaman na pare. Dumagas naman bit di ta gift shop. Nay, antay gatangan biti regalaw. Ni misis ko Dandanin ti anniversary may. Iso gumatangak man iti regalo ken ko na. Ay, na. Una yan. Kasta ati pagwadan nga asawa. Saan ang makalipat iti anibersaryo da ken ni misis na. Ay na pare, bilibak ka talaga ken ka. Ay na, auntie. Naladawak. Traffic ngamin. Agik-exercise kayon? Wen, Michelle, napanunot ko ang masapul nga aramidak ti kastoy. Tapno saan ako maro ti sakit ko. Auntie. Ay, gayam, auntie. Adagayam na tay akaaruba yun. Ngamin, nagado ti tao. Ha? Asino? Jay ka no agnagan iti Cora. Ni Cora? Amuyo, auntie. Wen, Michelle. Jay maysa at chismosa. Jay ngay atidog ti buok na. Ha? Iso day, Jay? Wen, apay nga taan na tay. Kaasimat. Sapay babasit pay dagiti anak na. Hello? Hello. Uncle mo da ito Oh, uncle. Rabiin, saan kayo kadipay nga agawid? Urayan nakpay. Di ka pa awid, Wen. Apay, uncle. Kaya't ko sorpresahan ni Antem. Anniversary mi ngamin ita. Ha? Kasta ka di? Anyang iti kayat yung isaganak, uncle. Rabiin, Michelle. Ang awan pa'y ni uncle mo. Adda siguron ijay dalan, auntie. Amo na nga ta nga anniversary mi ita. Ha? Awanan. Nalipatan nan tinapatid nga aldaw para kada kami. Adda nagsardeng alugan, auntie. Amangan no ni Uncle Daytan. Happy anniversary. Bakit? Teko nam siguro kat nalipatak ti anniversary ta niya. Diyak malipatan da tingal daw. Bakit? Anya ngay dahi taawit mo. Cake. Ganimbaga ka ni Michelle. Saan pa'y ngagaw awit? Tayo suti mangisagana iti pagsasangwan tayo ita arabi Kasta ka di. Kat, adda inayabam a bisita? Dagiti lang ka aruba Ha. Uray ka di dagiti mangis istorya kanya. Wen. Tapno mapanagnakan da,
Asaan nga agpaiso ti bagbagada. Ken mapanagnakanda asan latang agbalbaliw ti panagayat ko ken ka. Ken tapno di da panunutan nga at babae. Ti pudno a panangipatag iti asawa, ti mangiliklik iti anyaman asulisog ti sabali nga umas-asibay. Ti pudno a panagayat iti asawa, ipaay namat ti makuna a panagtalak. Tapno maliklikan ti saan apag kinawatan. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inikay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo